Veliki pozdrav svim pratiocima portala Aura, kao i samom magazinu Aura. Kratka najava magičnih dana u januaru mesecu. Kao prvo i najosnovnije želim da preporučim i da zamolim sve buduće roditelja, trenutno bračne partnere koji žele da prošire svoju porodicu, da ako mogu izbegnu ovaj mesec po tom pitanju iz razloga što vladaju jake ciklusne negativne energije koje mogu uticati na sam plod deteta pa i na samo iznošenje do kraja trudnoće. U jednom delu meseca, o kome ćete moći da pročitate u Aure detaljnije, preporučujem da nikako ne započinjete nove poslove jer neće se završiti slavno. Otkrivam vam i dane koje su pogodne za mnoge životne vidove koje trebate početi i odraditi, a takođe isto vam otkrivam i dane kada se trebate zaštititi maksimalno i čuvati od svih negativnosti koje vrebaju oko nas. U jednom delu mesecu, tačnije na kraju meseca, sledi ritual za zdravlje, a o tom ritualu moći ćete detaljnije i opširnije pročitati u samom časopisu. Otkriću vam i mesečeve mene i kako će one uticati na zdravstveno stanje više broja osoba. Detaljnije i opširnije možete pročitati u sarajevskom izdanju Aura, koji se već početkom januara može naći na kioscima širom Evrope. Želim samo za kraj da vam poželim srećne praznike koji su za nama i ispred nas i naravno do sledećeg puta srdačan pozdrav od Zorana Šumadinca.